Maswatla mahle nginibingelele ngiphinza nginimole kuye kwi Voice of the People News kanti ke leli hlethi naye ke lamhla nguye ke Stifuza weCongress khona ke kwalusene kulandzelela ukuthi bona ke bo lecturer bemanyuvesi akuleli solomane ke bayibambe njalo ngenza ba ke strike sola babile emsebenzini kanti ke sitawunethulela nje kafishana Maswatla mahle singabe kuchubeka khona ke kwalusene ngimathapha sikubingelele mholo. No siyabonga kakhulu Stifuza weCongress usele bonke babukeli be Voice of the People. Engabe ngibani lesikhuluma naye ungasichazela nje ukuthi kuchubeka khona lamohla. Ukhuluma na Dr. Mbukuzisholo longu mabhala jikelele walehlangana nabo lecturer lekuthiwa alap la university efake khathi bona basebenzi basebona campus nabaluseni lababukele tekufundisa cishe la university. Qala kwendeka ukuthi solo siyaqhubeka ilanga lesi4 le-strike sabo lecturer lapho khona sidemanda khona inzaba yamachini noma ke ukuthi bathi ngaphandle for i-performance. Lokushintshile sifunda ukuthi ilanga lesi4 leli solo siyibambile khona gedeni labavaka ba students nawo sakaqalile asathi usafuna ini ngona but nje siwende ukuthi sosicela lapha sesihlahla sike sachayela selection lokunye lokushintshile ukuthi ngalesihlanu evephelile wasibida umqashi wasikhulumisa ngenza ngochini lokuyi positive step ke leso siyabona kakhulu umqashi usasi avule itafula ngoba bekasolanga afunenza ngokukhuluma but from last week bese salivula itafula ukuthi sikhathi singeke sokukhuluma sakhuluma ke wasinyanyelo siyavuma ukuthi yasowa plako lokushintshile ukuthi yasowa and ushide ukuthi ahamba yo presenter na kuma principals akhe noma cancel abatshela ukuthi sidemanda 2 no cheese yasowa yona so bebasekele village bekohlangana le cancel bawe ukuthi abacela umhlangano ukuthi bamithe bakhona ukusiphendula kahle ukuthi sideni cancel sakhatho lokho otherwise meanwhile so lokusaqhubeka lokho sinedaba sakhethe besimile ukuthi sawuthiswa yino chini yathusakhethe engabe etinkulumeni teni nabo ke baphathi noma ke umqashi naniva kutawuthatha isikhathi esingakanani lesi simo asadi ngoba kutanga usibona baphangisa kanani bona libathe bona le village betazona ukuthi bayiphangisele nzaba le village but ke sitawubona ngabo ukuthi lokusala ukuthi ngabe lokaqhubeka for next 2 months bangasiniki imali thamso stella so siqhubeka njalo ngoba kungayawala isikoleka leso no siyabonga kakhulu kanti ke Maswatla mahle nje banibona sikhona ke kumathapha enyuvesi lapho khona ke lena nzaba seyingenelela ngabo ke nebafundi bathi ukuthi baphathi bale university basheshe balungise lesi simo ngoba bona bafuna kufunza nangabe bo lecturer kude lo eclassini nato bafundisa lesi simo siyabalimada nabo ke babafundi njengoba sibona ke Maswatla mahle lesikhathi manje kusuka bona ke bafundi batawulekelela bona bo lecturer bathi lesi simo sesilikhuni nakubo ke bafundi ngoba babambeleleka kakhulu sesizwe nalesi sikhathi bacela ukuthi yona ke iadmin noma ke umqashi abite bona bese sowulungisa yona ke inzaba tokati sinabo babuyeleke khona eclassini kanti kulesikhathi manje Maswatla mahle sikhona ke enyuvesi kumathapha ekwaluseni kanti ke sikhona ke kwaluseni Maswatla mahle university khona ke kumathapha lapho khona ke bo tishela noma ke bo lecturer babambe sona ke siteleka nganzaba ke imali tabo letisole ke tingakhululwa ke ngumqashi kulandzela ke leso sizathu bathi umqashi ke ugcina sekababita tohlala nabo phasi ukuthi ke kuyakhulunyiswana kodwa ke bathe angeke balibeke inyawo ke emsebentini imali yabo bangakayitholi ngoba semithe lena minyaka akusiyo ke imali yamanje lena labayikhalelako kanti ke ngaleso sizathu kube sekubangala nabo ke bafundi bathi bayabambeleleka bacela ukuthi umqashi alungisele nanzaba abhadale bona bothishela batawukhona ukuthi babuyele esikolweni njoba bayabambeleleka kakhulu nango sisibonakala ibhokweni lehloko hayi lo bonakala ngesikhombisa